Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Giya nga iya kasumbuli sa kambing na dumangdo tanong sa giya nga mga murid tanong si sa Toril Darul Uthman Tahfidil Quran. Pada sa mga hikmah kunay okay tadi nga laga rugo na tupungan tanong ya. Paganero na giya ngo to ka bismillah nga na mainay. Yang oto katunggu sa saging oto nawi na bismillah namay na ya ka dini kasumbuli ang on mambu para sorogu kabing na di rogu pangayam na di tersek na gudiga kelaga akuan sama na yan na first time ay ako kasumbuli tanong lagi isa ko mga murid tanong miya kapasad kasi jalan ni miya khatam sa Quran na sumbulin tanong giyang nga kambing di tanong pakalilipatan di tan din kailangan ubaya petong adna ini pamangdo Islam pembuti nagyang utwa si sa suratul Yasin yang utwa katiru Allah awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun na adud ni kan gasano kambing na bakal makalawas yan na gumalbud sumulin sa kaniyan awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dallalna lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Sama na may ilay tanong na di pa masipsik saya. Kagi miya bati yung naging uto ayat. Naging uto awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Na sama na amiga igira agi yung uto yaleman ka. So kapanumbuli sa kambing. Nandun ni kakapti nga sa uto ulo kambing na diri swalumi ko agi yung uto kambing. Inutigira na agi nga na kambing na pelo ko igira sumbuliin. Kakore ko to. Sisi sa andini na Quran. وهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد